afraid of the highest heights, or afraid of flying. I've never been afraid of the wildest fights, not afraid of dying. But now I want off this ride, cause you're scaring me, and I don't like where we're going. I need a new fun fact, cause you're scaring me, and I don't like where we're going. And now you're gonna miss me, I know you're gonna miss me, I guarantee you'll miss me, cause you changed the way you kiss me. Profesor, izvolite. Lahko ploskate, hvala lepa. Hvala lepa, dober večer. Upam, da je bo oder držal, ne? Ker ni primerno, če bi v Niagara dol padal, ne? Reč, če bi prekličil. Kot vidite, da smo tudi velike številke, ne? Vsak pravi strelski naveč je polprofesionalni trener, ne? In če bi lahko, bi že 15 minuti pol ekipe menjal, ne? Po tekmi pravi štajerc ne gre domov, ne? Pravi štajerc gre s prijatelja pijače za šank, ker treba narediti detaljno analizo tekme in se pripraviti za naslednjo tekmo, se pravi taktiko pripraviti, ne? In to se sva zavleče, ne? In potem štajerska ženska doma ni ravno vesela, ko priješ domov, ne? In bi te rada že po tretjem krogu dopovedala, da je to tvoja zadnja tekma, ne? Fajn je imeti razpored cele lige zraven, ker zvečer, ta večer si še hraber, ne? Ta večer si še lahko izboriš, ne? Ker vprašanje kaj bolj zjutraj, ne? Dragi dame in gospodje, SK Maribor v novih čudovitih Adidasovih dresih. Jaz verjamem, da bo naš klub v najboljših dresih, najboljši opremi v zgodovini dosegel tudi največje uspehe v zgodovini. Hvala za vašo pozornost in seveda vabljeni, da se podružite, da znam, da se naprej ne večer vam želimo. Hvala lepa. Mi smo vrlo sretni i ponosni što smo potpisali ovo sponzorstvo. Uvjeti pod koje smo dogovorili su znači na 4 godine. Mislimo da smo se odločili pravilno in da bo sodelovanje s Adidasom torej v naslednjih 4 letih uspešno. Ne, Adidas je zakon.